bari we yoba yari yibanze mu ibintu ubwo no kuvuga niwe twabuze iyo tuza kumubona ataraja mu gihugu kibanyi cya Tanzania ubu inka ziba zamaze kuboneka. Bivuze ngo ejo yagiye Tanzania yambutse igihugu arahunga, izi nka nazo bukeye bwaho zirabura. Inka zirabura cyangwa inka zabuze muramushaka musanga yagiye Tanzania. Iwe twamushatse iwe yejo ku mugoroba yari ngaha twamushatse muhira ngo aje kudufasha kuhirondera izo nka turamubura. Niwe muntu yabuze ngaha mwaka kagari kiwacu. Ko twibaze yuko yoba ari we yoba yagize kubera inka bazitwaye n'imodoka. Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Rwamagana Rugende y'itaka, inka zisanga 30 zibwe n'inyana zazo 18 zibwe. Gusa manager avuga yuko izi nka zibwe na veterineri wazivuraga umunsi ku munsi, kuko veterineri yasambuka n'igihugu ajya mu gihugu cya Uganda. Twabajije manager tubwira yuko abashumba nta ruhari bafite kwibwa kwa zino nka, kuko yari yaraye abahembye mu masaha nimugoroba. Ubwo yahageze naye mu gitondo akubitwa n'inkuba aratungurwa abura zino nka, yirukase kujya kuri veterineri wamufashaga kuvura zino nka bakamuhemba ku kwezi, basanga veterineri yambutse umupaka. Uyu veterineri ni uri gukekwa kuba yibye inka zisanga 30 n'inyana zazo 18. Gusa manager afite ubwoba cyane yuko boss ari buze kumuhitana cyangwa boss ari buze kuvuga yuko ari we wazibye. Nibwo guhamagaza itangazamakuru kugira ngo dutangiye dukora iperereza dushakishe ku mipaka hose. Karere ka Rwamagana mu murenge wa Mbandazi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko umaze amezi 3 atandukanye n'umugore we, dore yuko umugore we batandukanye bafitenye umwana. Avuga yuko yatandukanye n'uno mugore bapfa yuko uyu mugabo amuca inyuma ndetse n'umugore akamwihimuraho akamuca inyuma. Birangira batandukanye, uyu mugabo aza gushaka akazi k'ubushumba, nibwo aka kazi yari akamazemo amezi agera muri 2. Amashusho yatambutse kuri kamera bamubona arimo afata inka ku ngufu, ari ayiri hejuru arimo ayisambanya. Ni mu gihe uyu mugabo bamufashe arimo asambanya inka, bukeye bwaho basanga yitabye Imana. Ubwo bavuga yuko gusambanya inka aribyo byatumye yitaba Imana, ariko abaturage bavuga yuko uyu mugabo yari asanzwe afite n'ikindi kibazo cyo kurwara igicuri. Babanje kugira ngo ni igicuri cyamufashe, baramwihorera. Bukeye bwaho baza basanga wa mugabo aracyaryamye aho ngaho. Nibwo bahamagaye veterineri aje gupima iyi nka, basanga iyi nka yanduye ibirwara bidakira, dore yuko uyu mugabo amakuru avuga yuko yasambanyije iyi nka ariyo yamuteye kuhita yitaba Imana, ndetse bitewe n'ikibazo yari ifite cyo kuba yararwaye igicuri. Abaturage bacyumva iyi nkuru batangaye, barangije bifata ku munwa, abandi batangira kurira, ndetse umugore we nawe yahise ahagaragara. Umugore we mwijwi rituje yavuze yuko uyu mugabo wiwe nta kindi kibazo yari afite uretse ikibazo cyo kugira igicuri. Avuga yuko amusiganye umwana ufite amezi makeya cyane, dore ko umugore yamushatse ndetse bari bafitanye umwana. Ibi byatumye abantu benshi bakomeza kurira. Murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze, abaturage bakomeje guhangayikishwa n'ikibazo cy'inzoga zikomeje kwakorerwa z'inkorano zitwa muriture mu kubita umwice ndetse no mu manurajipo, aho 3 baraye banyweye zino nzoga, 2 bakarara barwana, umwe bakamwica bakamujugunya munsi y'iteme. Ni mu gihe ubugenzacyaha bwahageraga kugira ngo butangire bukore iperereza. Ni incamake y'amakuru. Nimba ushaka kumenya byinshi kuno mugabo wafashe inka ku ngufu akahita yitaba Imana, ushaka kumenya imva n'imvano, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo umenye byinshi kuno mugabo wafashe inka ku ngufu. Niba wamaze gukanda subscribe, reka dutangire. Uyu mugabo ari mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, yari amaze amezi 6 abana n'umugore, dore yuko umugore babyaranye umwana bagatandukana bakongera bagasubirana. Bapfa yuko uyu mugabo amuca inyuma, umugore nawe akajya kwihimura akajya kumuca inyuma naye igisi wiwe. Uvuga yuko rero uyu mugabo yatandukanye n'uyu mugore. Uyu mugabo arangije ashaka akazi k'ubushumba ko mu nka hanga mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Mbandazi. Avuga yuko arahamaze amezi 2, ariko kuri kamera hatambutse amashusho uyu mugabo ari gufata inka ku ngufu, dore yuko ibingi bitari bihagije. Uyu mugabo mu gitondo azinduka yitabye Imana, dore yuko bahise bahamagara veterineri bapimye ya nka
basanga ifite uburwayi, aho bavuga yuko n'ubundi uyu mugabo yarasanzwe arwara igicuri, bivuze yuko rero iyi nka muteye kuhita yipfira ndetse akahita ava mu buzima. Bivuga yuko rero nyakwigendera yitabye Imana mu masaha ashyira saa 10 za nimugoroba, ubwo bari bamwihoreye kugira ngo barebe nimba atari igicuri cyamujunditse ko kiri buze kumurekura. Uyu mugabo yajyanwe mu bitaro kugira ngo hamenyekane icyamwishe. Ibisubizo byo kwa muganga ntago birasohoka. Umugore wa nyakwigendera yahageze avuga yuko uyu mugabo nta kindi kibazo yagiraga mu buzima uretse igicuri cyamufataga, n'utugeso tutari twiza twatumye batandukana, dore yuko uyu mugore yisanzuye kuri kamera akavuga yuko uyu mugabo we yamucaga inyuma, ariyo mpamvu batandukanye ndetse bakanahabwa gatanya mu buryo bwemewe n'amategeko n'uburyo bari basezeranye bwemewe n'amategeko. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Uraza kumenya byinshi, ibisubizo byo kwa muganga nibiza gusohoka. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahezagire kandi ibahereze umugisha. Turabakunda cyane. Imana